Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba eshisa. Igama lami nguvusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanyakude TV. Bafowethu inkulu indaba laphana wengane zakwethu. Umroza laphana useposte imoto laphana wengane zakwethu eyalimala ke laphana wengane zakwethu ehamba namagidangoma ke laphana wengane zakwethu. Ubhale kanjena ke enkundleni yokuxhumana uthi bengifisa belungu bami kanye nezitha zami senginikhulula ngoba sengiwelile ngangena onyakeni omusha cishe ngawubona unyaka omusha nezingane zami lezi engigida nazo laphana wengane zakwethu. Laphana ubeposta ke ingozi yemoto laphana wengane zakwethu owaba kuyona laphana ehamba namagidangoma akhe ke laphana wengane zakwethu. Le moto yalimala kabuhlungu ke lana wengane zakwethu ngasesandleni sobunxele laphana wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula. Thina siyi-channel ehamba phambili sithi aphephise ke laphana umroza. Kuyinto ebuhlungu kakhulu ke lana wengane zakwethu ukuthi ulinyalelwe inqola osuku usebenza ngayo phecelezi imoto ke wengane zakwethu. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile ucenzele subscribe cenze nebell ukuze uzothola ama notification njalo masiposta ivideo.